finishing na decor ya nyumba. You see no igwa mudo gwa atiriri nyumba kwaja mwakori ori tuhaira finishing finishing iho edit. Yes, na ni edit ya modo tondu thina wa finishing na guori mundu ni atendaga ku overdo taste. Yes, you want the best na no finishing na muno mundu ndekaga tondu wake okay wika ego yaku ikiiganire no maita maria maingi wika finishing ni arageni mokari makona wina akili. Otherwise you do not need gypsum. Yes. Okay, insist you wikira gypsum. Down lighter. Crystal chandeliers. Wall wall brackets. What have you? Matama ya machi no yuruthi go ine mweno gbo. Yes. Very exotic. Yes. Na mundu akiajia mwakori. Ona ni uko offer tete ino rio gekira floor ya rofau. No mo home na mundu akora home tari. Do you know what the modo ke kijabe sit go sagora tairo? Ogate yaneri ya rofau. Yes. Yes. Kaya ya. Do we really need it? Boha kiragi. Boha ke Ragi. Yes. Ceiling ile. Apotie na gypsum nekira gothutha. Ciuria girovu. Finishing ya because you ya tene. You see tene people never used to give a hoot about finishing. Tene bora ni nyumba irugame. Yes. Period. Ashora ndora maroge finishing mata bururi. Nere maka nyumba ya ifati. Ya ifati. Kitu kile kia kora gideke mwetu. Fisherboard. No Paulo la fisherboard. No, akago blue. It was always blue or white. Yes. Munona ne bururu. Kana white. Pero iguru. Iyo ni ya finishing. Pisa. Nyumba nede ku ne aikarwo ina ginya fisherboard waigo riri yo taimithie mutwe ndukauthe ndingire rugametie zero kro marugamia na mikoiro nere meigu tende kuona ati nyumba ina ceiling ceiling ile sare in fact kwaja matura iniri yes gukora ati mundu agite mucina agekira ceiling ile yare andu aige ceiling yate ne yari soft board hoya hala ginya aru egia rutirwo ethukite ri yese ise no iko irasha matake soft board ceiling you know let's go through the nyumba acoustics she stood yes that was rare. Very rare. Tarubu to ye oyo gori tigane thutha oyo uri. Tigo gwaka mauaji guari. Na kwa mashugu ari. Ndiona kondo kogekwa le ceiling. Ceiling ateru nane hakeragi na ina ihoa. Ni ungiatarire mecie meige muno. Yes. Utari racha baria mucie we ceiling. Ginyaro ne mama nagereria ceiling yo ne kwa gwekinyeria bei. Maka uga we nyumba ya ceiling you gikoro ni ici ungiwa bude igwe karanja. Na deko hao kinya bei. Which could be near making sense. So long as acoustics. What you can buy ceiling you give a bully. The reason they taga. Do they have a soundproof? Yes. Kikekira ceiling in you gikoro ni mekora uti mundu ngimenya. Na kwaura do gemenya gukiura. Yes. Gwa sikurerwa jare nyumba. Ane nyumba ya ceiling ire ni ati dekaga gutinda ya zintu ni aturaga tigotura as in you could spend the day there. Ai kwaje hindi hiyo. Yes. Ni wikara nyumba. No ye betara ceiling into they ni hana oven. Wa nyumba ni yao thie toro. Nyumba ni yako la rozi gotindwo. Ati na nyumba ogeka atia. Yes. Le nyumba yako la facility ya ukoma.
Mukali raja muthenya. Everything is outside. Watu muona thini wa makuo githinaga. Ndio ria ukirete urugari. Yes. Riu ceiling cia kuu ri ni ukwere uthoguo he mbao aturithietie cia project. Cia gwa kuigwo ri. Sikaigwo guku rwembe-ini. Uria turathinde tukaigwo. Bagitwo. Ngene go maigwa hata mwina ceiling. Ceiling. Na kwa ceiling ya kioneka thondeko kamurango wa kuingira nako. Yes. Kana ndo makaga nyumba, gwakwa kanyumba ya mabati, guku miena thiine ikahurwo plywood. Ucio nake ni onekaga ni achieva. You are an achiever. Yes. And the haters would say ko ne kurera itumiro cia bea. Ateno no ahembe akiwanja ya guthakagira no nyumba ina plywood mwana coke hurwo rangi no na nĩ nyumba tene ri design cia rangi itiarĩ makiria maigiri ni rangi umwe ubreakwo na uria ungi gatagati period blue the white iguru kana brown ithe ni undu wa giko white iguru. Yes. No, those were rare. Look at the morning, I makwiriire kuya ceiling iri. Rimwe no na family imwe matu maneria makonia madafu. Mani titharagia makonia ba bataraitha. Madafu na CN. Mugatwara gwa cara hani. Igatubirwo kihama. Mugathi mukathira nyumba ii alaka musibari dindu na hende mureki ana nyota ya njohi Leona Guinness Pills na Taska White Cup Guinness Pills na NPK kana NPK ne ate miro. Yes, Fanta Coca-Cola Crest kaura ikaga na gwe kondo ikoria uri agathagwo wega na ndigathakara wega muno wega pio ndigathakara wega proper. Oh yes, ikwa iri thondeko ru icokere thina shape ya turathi ayone igathio. Yes, never mind the kina effect ta ceiling yaka area proper yake rio ndeko wejega. It was good to the eyes. Basi kama gasuria neti guku miena nyumba hana jukua ya national theatre kati Kurega thuri na wali progressive monga gatiri ichi bathi ya konge muda mwaki guku ndonge hora Tiario Teko muda gotinge hora yo the wa fire hazard tondu waka unyitira Edagada na si isurorio. Well, there are some connected families. Wako are either mama aruta kwa BAT kana kondo ko package ko na makoto ni. Moka hodi ni muka hero makoto ni wega. Wako na nyumba yote ni makoto ni miena. Waihureti sportsman. Champion. The gato ni ya samba sanyo. Ma package. And they also look nice. Wega bio. Kwa jero muno ori. Thogwe moni ona gocio ni uri mugweka nyumba yake oguo. Makahothwo cube. Na makato ni namo ni mahe ya cube acoustic jega muno. Ono ngia hingire murango wega wina makoto ni hure rwibori. Ndokuro ni uranegenera kuri. Yes. Kuro hora horia ina icio. Ndio. Makato ahurĩtwo cube. Yes. Na wega makato ni kwa jaru especially nyumba ici cia mbao. Ngakora ringi kundu kumwe kwina tumeanya. Tuigira nginya ruhoro rumono. Kato ni athingaga wega biũ. Noga mithondeka nginya haria ndirica-inĩ hane ta wekĩra window sill. No makato ni maumbe ngiakwĩrĩra na kũu ciĩ ndoge. Disaster. Ni wambure. Togoti kindu kiracera kuu gwetorwa. Ukamenya mbea nacio nĩ cio ndire wako. Ona ngiria nengi akwa githirie toro kuu thĩinĩ na njagathi.
inya toka mbali thaa inyanya na